Ataparoma Lira City uchahayo buyogi apergi yunge koro konyi boro dala gi kwe. Ichiambi shelmen in the Pierio we are beer medwe ma ngwen Ataparoma Amuca ward Lira City West division ubino yubu yome ya signpost me Ebenezer the one na eboda me Kole itung shell Ataparoma Ngetta da ubino yubu yome ya doglam woro ngolo yo ame woro Apala electoral district. Nura chana joka, piu pongkan, anan mumia boti pi kerutin kwan. Nyinga, piu Denish. Akanchila mechung ya Amuca ward Lira City West division ameda obeda lobador otshohere otirni tamu yele me kuberi kero tala me Lira City Council menanani uyobu yo ame yai signpost Ebenezer University woro ibada me Kole etopeo nyaho nyige. Ko ni beru kubere kede tala me Lira City corresponding kubere ni beru ni very cho balu ya wori office acho balu but is worship mayor Atul acho balu road communities obino gine na hakan mabino roto ni yoni mono mo hakare duma apa ento na hachawan gino ken pot pobere kara meti mere yi tino yo bede kara me puro ayakina pashukan era man yo Lira City Council Moses ogwanga yo Ataparoma ture chegi ke nget yo man terni utin kwante nungu kwa tek tutwal me wori school idiku piano beo gene yi chorro meno kena rete gene yi chorro ena yete wo konyo gi tero gi malo. So kopi wa ngomi uwe tama ni bini yo bunu yo ikongo mana me tama bini yo yoni yo ta to kan yo rete yo kan ala bi ko nya ke yo kan itura en ke kan ya bi tiro gi malu yo rete yo kan yo ko o ti kwa na ma ta bini ka ti kwa ta rete ka yo kan ta to do kan ngai me kopi in peti ayo ba gun So, ngo yini chal der, ngo yini tama ni atela merti. atela wa biru yero MP wa kanu biru yero kansela wa kanu kansela wa gen te chunker ba era MP wa do peda chunker wa pingo bongo ye tameti ningo chengo chero tameti ngo dima ka chunker ka go ibi chunkan bo bolle kwi mutama enu ko direct bana ko kana le abi penyo ku be wi yam be bor bale wiye wa ko ko di biun ya no pata me to kan ko kwa ya ko Okwang Patrick Odul otirne gino binu tishiyo man na haguhu gitum ka otela gi peo ringu me bilaro gi. Wanu yiko kikan na gufu wa romo ame romme wa kong bedi kamu me wot ento kunu kwao gi kao ngeoni wana oberu bol kuira ma bol gi kuira bola ba joke nani bini konywa yike wa yoni Joel Jacinta Ogwal won koma chelme Ataparoma village ametie yi Ngetta Lira City East division otirne gino yobo wikulu Ataparoma pian mu tia kelo peke apol ikwa tadero meria man Areo luak ni ati meko bani pini kerione na chalta kele takapol me na doar yi kuera be kache gin gamer na Lira City nera ne po ye kete na gilo ye kere gin robilo ne yore kete ma gete ne ka yo pore so tieni yore kete mbala pala pa kache yore tia ge ngotino kere kwan kla chela rio kere otino menasare peta wat skupet pini ka opong me do kare pi me do kare ya no pi opong adong tiene o ye mar metikan
moti no dok kare pi petie sudong mario pini o dano amanu la ke data odian ngera wiro to do kuluka do ka do dia pi pega mara chayo mi kermela do kuma do be tek Bosco dida boda me area man me dan to de pi kere do kuni nyuri chunya tai ikon ta yoni Ataparoma village ana kuokan da haberu boda ana beru dana chiela me adodo daho ame obino to ye iwipi ni ana tunu kede daho ni ngera atata mani atanyo yi daho ni foti ko ka daho ni nuru to ye ko taw pik ate kwa nyulieli ngera kunu ke rupik dog buguna Ataparoma ken kana da nuara we ko lieli ye petie mono pi racha kikane na wano tiyo yobuni mundo ko pana Michel ko pana Mario wan uyer tela kan chao kede o kanchila wan tu kede o kanchila wakan roma ping gintie chung kede wakan ero joni wan okeru gi kan o shek joni ka dok kucha ja don pe winyu doggi joni Odida binu weho ka kanchila me area gigi ken edode ko hipomodala kan du jaki iwome division Lira City naha parliament ni gin jodo pete winyu doggi kucha na Mario wan tu kede meya wa mo luoni ukela yo karina kaliel amoti yeri amata Ataparoma kan pedu dia tunu kan ipeki wa me yo kan dia lango wala kan ero ka chienne ubinu kucha kika bimi wa ngeyo ngari timere pedu upan wa fa na made chungi wakan pien wan fi but city Atul Sam kede jo mere tido shibu ka gurigi ichun city kacha eto wani lak city ni atela mora me peti kia parwa petia kari ngiga chiel chani wano neno eti uribu lagi meas garden kacha ni jo tia iko kunu eti chienne moga me wano tedera mo ti winya me tia katu ame miri yo apa pata me ti lak city kan eri joni ti guru kema gi kadung meas garden dima je bitu kuit pangyo ka gin aluongo jo duche uduri meas garden eka tebitu gini kuiri meas garden ero ka gin obinu gini borwa kan ina waro iko pi witi ni kere pehoni gin abinu aluongo wautie na mangwen wano ti kere MPs jo komuni pe puru yo eto ginda mirmi sapa togo boto tedero Jacinta gwal oterni yo gi amegeno ba ye di city kan do right lo mene yishalo kabedo kenako ko eta ko bu chunya wano tikere yo araj kai kara wano bi utela binu kan joni binu mele wano megi kwi dan wano megi kwi ete na wano megi kwi gin pe par pe wa tika gi kene ka yini wor ye ishal inwo yo ye chil ete yichiti wani yo ye ti lok pe yo shitu bana be tin maroma chani ka wotu wanu tu wa be tawu lira kan be gina ko nyepe ete wan yi wa pe yo mi yoni wan kwa tela kara laj ni ne ribe wa yo we ko tin wa dang yo laj abe o tin wa ti to ipi u mun ya ti to ipi wan ja gorni ka dio pi upong kita mi ka ke dang pe joni pe ti aparwa aka chengi ko ni bi ko ni we yoni na ri ko na chengi kar me bi tu kui na ga chani a chengi po duo wan no jo teta mo pi wani ngo ka wan go chim joni ko ni yo wani gin pengeo kar ngom yo ginu binu bir kui kai kar me kui tie ta binu bitu gini kui aka te tu ni chame mir gin mir ko ni wa te ko ni gin pengeo wa do wan pe ti ker yicha yom yi wa ko pe yoma tweli wani makki ginen wa dan ker wa ngapiri Meya Lira City Sam Atul oterni shente Lira City nuo peramotich yoe dushu awanshel enotirni yo nota derme Amuca wad uyoboni tie ye miekale memwahaman Lira City ento yo mota derme ngera uyobo wankulu yeni en petie poyo endang utirni yo kana meti mieha ubinu tishiye yore dang dong meno kene utia utich ukoye Pilau News Channel Nyaberu Denish Ongora Lira City.